Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi. Bandiraɓe sehilaɓe sakiraɓe, hande yewtere nde wiyete ko hol gonɗo almudo Isa ibn Maryam, hol gonɗo taalibe Yeesu almasihu, e holko almudo Yeesu foti wadde e gurdam mum. Goo, holi gonɗo almudo Yeesu almasihu. Innortoɗo almudo almasihu on ko gonɗinɗo ko Isa ibn Maryam woni almasih, woni garɗo ngam dandude yimɓe he bakkat. Ko kanko woni garɗo momtowo bakkatuji. Sa aɗa wi ka almudo makko, a jaɓat kala ko jangguini. Ganda gurdam makko, ganda ko haali, ganda kadi ko waɗi e ngam keɓa fartaŋe waawde wondude he jomiraɗo ha abadan. Hade makko mayde, o noddi almuɓe makko ɓe fof o wiɓe caro he aduna fof iɓe cakta kabaru moƴƴo o. Ko ɗum ɗon woni yamirore ɓurde mawnude mbo rokkiri. Caro ɗe jangguine ko jangguinmon ko cuwonɓe he ndiyam dow inde baaba o, ɓiɗɗo o, e ruhu ceniɗo o. Hol sababu? Omo andi ko ɗum ɗon tan woni laawol ngam dandede he pittol iblis, ngam wondude he jomiraɗo laaɓɗo ceniɗo o ha abada. Laabudde jaɓa Yeesu, ko kanko woni laawol, ko kanko rokkata gurdam kesam, laawol gongol faade to jomiraɗo wodani. O ari ko momtude bakkatuji yimɓe, o rufi ƴiƴam makko e dow leggal palpaltodiral ngal, o wi fof timmi. Kanko o timmini golle makko. Joni ko enen keddora caroɗen e nder aduna fof no worno, cakten kabaru moƴƴo, kollen yimɓe laawol gonga, laawol peewal, ngam wawde wondude he Yeesu ha abada. No Yeesu wurti nde o ari he aduna, o idi wiide fof ko salamun, fitti yo jaam, yo deeƴere wone goto e men fof. So a jaɓɓimomo e nder ɓernde ma o rakke jaam, ma o rakke deeƴere mba meeɗa tinde he ɓernde ma. On jarama. Au Christ ressuscité.